Zdravo svima i dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Danas ću vam predstaviti monitor audio seriju zvučnika za vrhunsko kućno ozvučenje. Zvučnici su namenjeni za ugradnju u spuštene plafone i zidove, a koje nam performanse nude pogledat ćemo u nastavku videa. Monitor audio zvučnici namenjeni su za nenametljivo i diskretno kućno ozvučenje, koje adekvatnom kombinacijom zvučnika može da obezbedi zvuk vrhunskog kvaliteta i veoma vernu zvučnu atmosferu. Zvučnici su tako dizajnirani da ne remete dizajn enterijera. Svi zvučnici imaju odvojivu magnetnu metalnu rešetku u svetlo-sivoj boji, koja može da se farba i savršeno uklopi u boju zida ili plafona. Zvučnici su dizajnirani tako da se vrlo lako ugrađuju u plafone ili zidove, a svaki zvučnik ima šablon i uputstvo za ugradnju i prihvatnike za rigips. Uz par koraka ih možete i sami ugraditi. Monitor audio zvučnici za kućno ozvučenje izrađeni su po posebnim standardima, kako bi pružili maksimalno kvalitetan zvuk. Skretnice i drajveri su zaštićeni od prašine specijalnim poklopcem. U odnosu na klasične kaleme, monitor audio zvučnici imaju veću kontaktnu površinu za bolju izolaciju i zvuk. Materijal od kojeg su napravljeni je mineralna ABS plastika, koja ih čini dugotrajnijim u odnosu na ostale zvučnike sličnih karakteristika. Monitor audio zvučnici su dostupni u dimenzijama od 180,2 mm do 285 mm u prečniku. Jačina zvučnika je u rasponu od 30 do 120 W realne snage. Posebno bismo izdvojili model Monitor Audio Pro 65 koji obezbeđuje vrhunske performanse po izuzetno povoljnoj ceni. Ukoliko želite kvalitetan sistem ozvučenja za vaš dom, naša preporuka bi bila da definitivno razmotrite Monitor audio zvučnike. Sve detaljne informacije i specifikacije možete naći na linku, gde možete i naručiti bilo koji od modela koji vidite ispred mene. Možete nas i kontaktirati da napravimo detaljan projekat ozvučenja za vaš stan ili kuću. To bi bilo sve za danas. Ne zaboravite da nam lajkujete video i da nas zapratite. Vidimo se uskoro.